muri aka kanya nkaba ngiye kukubwira bamwe mu bantu babaye ibirangiye birimo abaperezida ndetse n'abasirikare ndetse n'abaperezida babaye ibirwari. Ku mwanya wa mbere tuhasanga perezida wa Kongo bamwita Felix Tshisekedi, akaba ari we mu perezida rwose mw'iki kinyejana cya 25 woretse igihugu cye. Naho ku mwanya wa kabiri reka tugaruke kuri perezida uharanira Repubulika ya Ukraine umukomediye Zelensky wabaye ikigwari kugezaho bigaragaye ko yabaye nk'ihene bajugunye mu manga, ariko nyuma yo koreka igihugu cye bikaba byarangiye abaye mu miliyoneri, dore ko yagiye ku butegetsi afite miliyoni 2 z'amadolari, akaba afite miliyoni 9 z'amadolari. Naho ku mwanya wa gatatu tukaba tugiye kubagezaho ese tubanze umuperezida cyangwa tubanze umusirikare. Ku mwanya wa gatatu hakaba harabayeho abaperezida babiri b'ibihanganye, akaba ari we perezida Vladimir Putin wamamaye cyane mu ntambara ya Ukraine, akaba yararwanyije Uburayi bwose bugatsindwa bukamera nk'agace kaguye ku ipanu yuzuye amavuta. Naho ku mwanya wa kabiri ntabwo ndibuze kuvuga se ko ari perezida cyangwa umusirikare, ubuse ndaza kubyita iki, ni umwami w'i Kigali mu Rwanda wahanganye n'isi yose, ahangana n'isi yose iramuvuga, ariko waricecekera kubera ko ari kingi. Ni umugabo w'umunyabigwi, ni umugabo w'umunyabigwi, ibigwi bye birivugira, ibyo yakoze byose birivugira, nta muntu n'umwe ushobora no kuzabigezaho, aho batangiye kumugereranya nka Vladimir Putin, ariko twebwe tukaba tumubona nka Mesiya w'iwacu mu Rwanda, umuyobozi wacu w'ikirenga, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Tutiwe tuvuga n'amazina ye mwarangije kubyumva, ntajya avugirwamo, kandi iyo umubwiye akubwira ibyo wowe utigeze wumva n'amatwi yawe bikagukorogoshora. Uwo niwe twita umwami wabayeho mw'iki kinyejana cya 25, Republic of Rwanda, umugaba mukuru w'ikirenga nyakubahwa Paul Kagame. Ni ntagereranywa. None reka mbabwire bamwe mu bantu babaye ibyamamare cyane, isi izahora yibuka, itazigera inibagirwa umuzungu ndetse n'umwana we w'umuzungu ndetse n'umwuzukuru we w'umuzungu n'umwuzukuruza w'umuzungu, atazigera yibagirwa intare za Sarabwe, turayita M23 ndetse n'abakomando yabo, ndavuga abakomando babo. Aho nakasamutwe ni bamwe mu basirikare batigeze babaho. Nagira ngo bamenyeshe yuko hakaba harimo Colonel Nanga wamamaye nk'umugabo w'urwanwa rw'umweru, ndavuga umusatsi w'umweru mu rwanwa, umugabo w'ibigango, Colonel Nanga. Naho akaba ayobowe na Sultani Makenga, intare ya Sarabwe cyangwa se intare zo mu misozi. Nagira ngo mbabwire ko hakaba undi mugabo wamamaye cyane, akaba yaratitije isi yose kugeza kuvana nonaha ukuva umuzungu yakwitwa umuzungu, nta muntu n'umwe wigeze apfukamisha umuzungu, ariko bakamwita Koloneli. Uyu mukoloneli we yararenze. Reka mbabwire uyu mukoloneli niwe wa mbere w'umwirabura wapfukamishije umuzungu,
muze kunyibutsa muri komenti neza, izina rye rishobora kuba rigiye, ariko nagira ngo mbabwire ko isi yose itazigera yibagirwa M23, Colonel Nanga, General Makenga ndetse n'abandi, na wa mugabo wapfukamishije umuzungu. Ariko mugire amahoro y'Imana, muze kunyibutsa izina rye.